Asisazi isizathu esenza ukuthi lo odecide ukufaka ingane uNaledi Aphiwe ekubeni uGatsheni esesesiteji engakadlali uGatsheni kahle, kuyabe sekuyacisha isound sekufakwa ingane. Bexabanisa nabantu abanayinhliziyo, abantu banolaka, abantu abayifuni into abangayibonisisi kahle. O-stage manager no-DJ asazi ukuthi benzani kulamalanga, kodwa kuningi nje ukudideka nokuphazamiseka kuba khona emsebenzini wabo. Asazi-ke nabo ukuthi basuke ama-instruction bawathola kuphi, ngoba i-blame igcina isala nabo phela, ingcabha isala nabo. uGatsheni besuke kude kabi aze afike laphana, bengekulunga aphinde futhi ahambe engasadlali esesestage. Abanye abantu angayazi ukuthi imisebenzi bayithola kanjani, ebaluleke kangaka. Amagig abalulekile uzokwenza lokho okwenzayo. uGatsheni mdala, usemkatshubomvu esendweni amaskandi, usambe elikhulu izinga. So ezinye izinto abazenzayo azikho right abantu. Akumele lento ngambe bayayivumela abanye abantu bayijabulele. I-wrong kakhulu. Asazi kodwa phela abantu mabehlela izinto zabo, if benamagrudge athize befuna ukubuyisela i-revenge ngandlela thize esingayazi ukuthi yiphi. Umcimbi akusho ukuthi kumele abantu benze konke kusemandleni ukuthi mhlawumbe noma isidingo sokuthi umosheke bewumosha. Abantu kusesikhathi abaveli nje besukeleke benza izinto. Abantu benziwa abantu abasuke bethi baphethe izinto, bangabanikazi bento, bemoshe bebange nokuthi abantu be-react ngendlela engekho yinhle. Yizo lezi zinto kumele siyivike. Nakweminye imicimbi khona abantu bezokwazi ukuthi bejabule because yibo abantu abakhokhile, yibo abantu basuke bezobuka labaculi labo abalokhu bengena estage befaka o-DJ, befaka u-MC. Yilokho abantu kumele bekwenze, bebahloniphe abantu, bebanike i-service abayidingayo ezobajabulisa. Ngoba sekundiza amabhodlela nje akubukeki kahle, akukho kahle, akumnandi futhi. Bebengalimala nayo lengane leyo Naledi iyama lapha kundiza amabhodlela. Ibicala izophelela lapho ngoba belizoyiqhumisa ibhodlela lapha lidabule kube enye into futhi. Bese kuba nokunye ukukhuluma ukude okungenasidingo. So izinto nje siyibheke nje bafowethu, siyikade izinto engasixabanisa nabantu. Abantu kumele ngelinye ilanga belalele ukuthi bathini, bafunani. Kungaveli abantu ngathi emakhanda abo abasebenzi, vele bethathwe nje slowly, very easy. Abantu bayacabanga manje, sebeyakhona abantu ukubona into bekude laphana ukuthi hayi khona into eyenzakalayo laphana esingayithandi umshikashika. Therefore thina so act nje sekutha ngayo. Asazi kwenzakaleni, asazi ukuthi isizathu kuyisona sona kube yisiphi, kodwa ngelinye ilanga kungenzeki okwenzakalayo. Abaculo abangasetshenziswa abanye abantu ukubaxabanisa kuze kusuke umsebenzi. Asihlonipheni amaciko akithi, sibanike inhlonipho ebafanele. ONaledi nabo bazokhula bazi ukuthi into enjengalezi azikho kahle uma ukuthi adenziswa umuntu. uGatsheni nje mdala, iciko elidala enesikhathi eside likhona. uGatsheni uyazi umsebenzi wakhe nama-achievement wakhe, so bengake kulunga uGatsheni athathe ngaleyo ndlela athathe ngayo. Lo uthathe leyo decision leyo ukuthi kufake ingane uNaledi asazi ukuthi ubani, kodwa it was not okay, it was a bad thing. So ukundiza kwamabhodlela nani akubanga into enhle, kodwa ke asithembe ukuthi akekho limalile, umcimbi uba usuqhubeka kahle. Kuyalungiswa senizwakele iphuthele khona malungisa. Lalelana.
Siyakala kazi na sisi ni wapili. Siyakala zungumza na mtu. Siyakala kazi kufanya kazi. Siyakala kazi na sisi. Kwa sababu kazi.